sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo Aginina. Ngamsakbay ngayon tay ituloy abasaan ti surat na makablaawan payman dagiti sumaganad. Shout out kani Mebervo Katabay di Tabulinaw, Pangasinan. Hello mat kani Ma'am Angie Chu. Kastamatan kani Ma'am Jennifer Dakiwag. Shout out mat kani Ma'am Caroline Yanit. Hello mat kani Ma'am Conchita Gagno. Kat ipadpadanon na tinabara apanang kablaaw na kadagiti kakabsat na Ada Marcelo, Orlando, Jerome, Zairil kani Lena. Nang nangruna kano iti anak na ani King Gagno. Kastamatan iti gayam na ani Ma'am Nesty. Shout out mat iti Bugnay Martin family. Kastamatan kani Sir Jeffrey Martin di Tadungon, Sison, Pangasinan. Agyaman kami unay iti kanayon nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo at channel tayo. Sapay lakuma ta itultuloy da kami latta a suportaran tapno adupay a drama tiin kami sagot kada kayo. Bueno papagayam, intay nga rudan sublian abasaan ti surat ni pagayam tayo Aginina. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan Aginina. May saak a single mom. Kabayatan ti panagtrabahok ijay balasiw taaw, nagdaton ni Bendo a kaeskwilaak iti high school. Kastaunay aragsak ko, tasigon ken kuana, maaklon nak nga oray may saak a single mom. Kang runaan iti amin, maaklon na ti anak ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Asino man ang taka-video call mo, friend? Asino ko mga pay? Tinobyo ka? Nobyong ko nam. One friend. No kasta, inaklon mo gaya man da di abendo? One friend. Seryoso ka di, friend? Itikin ado ti lalaki ang nagdaton kang ka, dayjay pay laang matinapilim. Sipod pay idi kat seryoso ako no ayat ti saritaan, friend. Amom na ita. Kan may sa kalugaran tayo mat ni Bendo. Kaadalan ta pay idi high school. Iso nga amok no anya ti ugali na. Wan, amok day ta. Nga mas daawak latta, friend. Anya launay tinakitam iti dayjay a lalaki. Saan mat agwapo? Kan kasladyak kursunada ti ugali na, idi agad adal tayo pay laang. Sika talaga, friend. Adamat itsura na ah. Tinagustwak ken kwa na kat maaklon na kami iti anak ko. Pudno nga tamat laang, dagita nga imbagbaganakan ka. Awan amok ang makagapo tapnulukon na, friend. Ay na, friend. Uray awan makagapo no manangal lilaw ti may sa atao, alilawon na kalatta. Sapay lang kumaata saan na nga aramidan tikas na kanya. Sapay la ko mga rod ata isumat ti endgame mo, friend. Narigat mat ano ma-heartbroken ka manan. Sapay kasla ag sakit ka mat no si kati ma-heartbroken. Anya? Hello, Bendo. Ada ka kadipay dita? Wan, nakamute ka mat itay. Pasensya kan. Adala nagsaritaan mi iti gayem ko. Ni ka di syari, Wen, iso ti kadwak itay. Rimwar kami. kasta ka di. Kat, kumusta mo ti trabaho dito abroad ngay? Ay, kaya't kung aruden ti agawid, ngam saan pa'y amabalin, ta saan pa'y matanalpas ti kontratak. Makabannog tag trabaho dito eh. Anong sampay lang tapno makaurnong ka. Panunutam para matlang iti anak mo kan para matlang iti bagim. Wen jakmet kaya't atong palbiag nga agtrab-trabaho ak dito'y abroad. Iso nga urnong ka. Tainton at danton urnong mo,
Di mabalin mo ti agaw, dito lugar tayo. Wan, bareng makabayad akmatan iti utang mi. Adda utang yo. Adu naurnong nga rod. O sige, agpakada akong tagina na kami matan. Baliwak tumanan ti umawag kan no sa anak abisi. Asino dayjay? Nangag kung ada babae aka video call mo itay bendaw anak kaw. Ni Janina, nanang. Ginina kunam. Isu ka di dayjay tinobiam. Uy, nanang. Taga ano mo ngay dayjay a babae? Taga kabangibang a barangay. Kaadalak di high school. Aya, jak pa'y nakita ti rupa day ta a babae ah. Ay na, saanin a kasapulan, nanang. Taapay Mike. Nung makita yo ti panagrup-rupa ti Nobiak. Amangan kid din o damot may bagayo. Amangan no uyawundak pa'y kid di. Naa, apay, nalaad tinubiam aya. Isu adi mo kayat nga ipakita kanyak. Saan pa'y nga itananang? Awan nga min picture na kanyak. Ay kati picture nan a iti Facebook. Saan mo't nga agpupos day jay ti Facebook? Inton sumaro nung ag-video call kayaw. Baga anak, takasaritak man may. Kumusta ti anak ko dita, nanang? Ay kat nasaya at lata, anak ko. Saan mi mo't abaybay-an kinitatang mo, taapu mi mo't. Agyaman naklaunay no kasta, nanang. Dakkel at tulong yo day ta kanyak. Awan na yaman na, anak ko. Pagayatan mi kinitatang mo, titumulong kan ka. Tanak da ka ka nga road. Saan amabalin, abaybay-an da ka. Agyaman nak, nanang. Ayun gayam, adda impaw it ko akwar tayo. Ibagak to iti kabsat mo, taisuntuman ng timapan mangala. Ta iso tinakainaganan na, nanang. Agyaman kami iti adu-atulong mo, anak ko. Sapay la kumata na salun at kaakanayon dita. Kastamot ti kanayon nga ikarkararag ko, nanang. Uray da kayo kumamot dita. Wan, ayun gaya manak ko. Pudno ka di tinangag ko. Lubyong kano ni Bendaw. Nanang, nakadamagan nyo. Isuma, ti bagbagada. Kita di ka man agtalag adago sa nanak ko. Nanang, di kay kadi agdahanag, taamukon tar aramidat. Anya di nadamag ko, Bindaw. Single mamagayam di nubiam. Saan ko pa'y anakit kita? Ngam isuti na ibaga ti gayam kaw amakam-amo kang kuana. Psst! Tangiwat yo, nanang. Di umot pigsaan. Ang mga nodda bakang nagkatanyapay ti bagada. Anyat naknakan mo. Apay anak irelasyon ka iti single ma'am. Nagado ababalasang dita. OFW ni Janina, nanang. Kahit anya ko maita. Common sense mo't na Siyempre, dakkel ti sweldo na ijay. Ibaga kon, tapno amuyo mo't ti pagluglugaran nyo. Ha? No kaya't yun ti kasarita yung mo't inton umawag manen. Tapno makita yung mo't laing ti itsura na. Amok mo't laing interesado kayo kan kuana kay. Nga maguray ka. OFW kunam. Wen, Ada nga rod pa kay ranudan kang kuana. adan to nanang. Aganos kay laang gadi. Saan nga imot ni Janina? Pauitan da kayon tunay jay. Urayan nyo laang. Ni, nagadumot tanday ta asabon kan lotion? Ipauit ko man ijay Pinas, friend. Kaano laang mat idinang ipawit ka? Saan apara kadananang dagitoy? Di mo ibaga apara iti katugangan tubim dagita. Napugto ang friend. Apay apaw itam ti ina ni Bendo. Tapno awan maibaga na kanyak, friend. Kita amlaang taamangan no mairwam da kat panunutan da akastamatan akanayon, friend. Saan, friend? Saan kumatkit di akanayunan ti agpauit kadakwada tapno di da agruam? At dalat tamat limitasyon italaang da ito'y taadamat kwartak anabati. Basit lang may timpaw it ni Janina, bakit? Wan nga road, naksayan mo ten. Manulaangan nga iti mainayon iti kwarta nga urnungan ta para iti aputa. At dalakit di daduma anong usaran na iti kwartala. Nalabit akas talakay.
Ang mga nubinayadan na tinabat-bati nga utang na. Numano timpaw it na. Mga lakalaangan iti para iti bagas. Diyan na batay, inayon mo iti savings ta bakay. Maday, no gastusin ta amin ti itid ti anak ta. Wan lakay, kasta ti aramide. Ti aputa ngay gayam. Nakaturugan Nay, nagsapamut na nakaturog. Nakiayayam ngamin kadagiti pada na nga ubing ije pagadalan itay. Nabannog siguro iso ang nakaturog adagos apaman analpas anangan. Isumit lagayam Para kada kayo, nanang. Nay, anya dagita, bindaw anak ka. Imported a produkto para kada kayo. Nangalaam ka dagita. Ni nanang nga talaga. Nalipatan nyo ka din nga OFW ti single ma'am Anobia. Aywan anya. No kasta, nagpawit mo iti para kanyak. Wan tadi mawataken ko na. Ket no pinasagidak pa iti namin ano adaras. Sana napanunot ti mangipaw it. Ay ket uray single ma'am, no kasta na parabor. Ano santan bindaw anak ka. Isumat laeng ti kunak nanang. Oray single ma'am, kan saan unay anapintas, no mairanranod tamat, mayatlat ta nanang. Punutan ako na anak ka. Ay wanggayam, ang mga no adda pa'y impawit na akwarta kang ka. Adda, imutang akpay ko na. Yung kasla dawat laeng day jay. Tanubiak mo't ni Janina. Manuti impawit na kang kangay. Ibingayan nakmit Di mo bukudan ti pagsayaatan. Wen, naala kong ti kwarta. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Ilistang pa laeng, Wen. Wan, uray tay 5,000 lang ti bayadam. Jay duma, ilibrek kan. No adda kwartam, rugyam mo't ti agbayad tapno saan ama urnong. Ni Ginny nakadiday ta anak ka. Isungag pa iso nanang. Asino day jay? Ni nanang ko. Salsaludsudan na nung si kati kasarsarita. Mutoy mamut ti silpon, takasaritak man ti manugang tubig, bindaw. Ay na, muto yun. Anadan nyo mo't ananang. Ang mga numatnag ti cellphone ko nung kastalang. Amoy lang arudan adaanan. Agawan nyo pa akasta. Gumatang ka ngaminan iti baro atap no masukataran. Awan mo't nga rod kwarta nanang. Aguli mo ka pa dita, tagsarita kami kini Ginina. Hello, Ginina, balasang ka. Hello, Nana. Kumusta kayo? Nasaya at latamay. Agyaman ak iti impawit mo para kanyak Kaano man nga agipawit ka ngay. Ha? Ay kwa. Kung kunak lang dayjay balasang ka. Joke only. Di mo seryouswan. Ang angawang kalaang nakaw. Ngam no mangipawit ka manan, di nasayaat. Sige, isubli kon ti silpon kin bindaw, tada kayo ti agsarita. Bye-bye! Apay akas deti langan na day a babae. Anyat ket yo sawan nanang. Laad mo gayam day a Ginina. Ni nanang mo. Ibagbagak lang ti agpaysaw. Madlaw ang naka-filter, kabayatan ti panagsarita mi itay. Ngabay na, saan latamot a pimintas? Saan magayam a maala iti filter? Tangiwat yo ka din nanang. Mangag ti karubat ti kastangay bagbagayo. Madanaganak la ang anak ko. Anya ngay matilangan na dayjay iti personal. Sa bagay mo kidi si kamay ti makidin na. Saan asyak? Gimatang ka man gaya man iti cellphone mo, friend. Para ken bendo daytoy, friend. Kasla si kamot ti ina ti boyfriend mo. Ipaimon samat aminin masapsapol na. Saan mo't, friend? Dungdungwak lang amin tinobyo. Iso akas tuyak ken ko na. Ay sus, kita nalakakang agtaltalak iti sabali a tao, friend. Siyempre, amamutamot ni Bendo.
Kita taamangan no nasaya at laang kang ka, gaputa adda ka dito'y abroad. Amo na nga adda kwartam. Ay ayatin nak tinobyo, friend. Amok adi na maarami timang loko kanya. Kita laang friend. Agan anad ka. Amangan no di mo mapupuutan. Kat pagbalinan na ka nga asukal di mama. Weno tay kunada a sugar, mami. Ay na friend, sa anak abak ng tapno aramidin na tikas na kanya-kanya. Mamati akla ang anapud no day di alalaki ken ka. No okay kayo lata. Ure awan ititid mo ken kwa na. Ken no ikasar na ka. Flight kon inton Martes. Agawid ka nga rodan dito'y Pinas? Wen, ag for gudak matan. No kasta? Saan ka nga agsubli dito abroad? Saanen tanalpasin ti kontratak. Awanen planok amang irinyo. Sayang mat. Mapmapan mat nga minen ti tawen. Diyak kayat atong palbiag nga agtrab-trabaho ak dito'y abroad. Kailiw ko matan ti pamilyak. Kan siyempre, kayat ka matan amakado ha. Ha? No awan to ti aramidam, sukunen nakto kuma iti airport. Awan nga minuaya dananang kantatang. Awan mga sikaso iti anak ko no isuda ti umaymang sukon kanya. Di mo't maidrawing talang am anak ko. Apa yan? Anya tinagsaritaan nyo kini Ginny na aya. Ha? Ay, kuha nga minanang. Agawid ka nun dito'y Pinas ni Janina. Katikayat na, sukunag iji airport. Ha? Diyak kayat na na. Saan lang nga dahi ta? Saan na kano nga irinyo ti kontrata na? Taag for good kanumat din dito'y Pinas. Nay, kasano nga ruden data? Awanan ananang. Di awanan timangtad iti imported asabon, shampoo, toothpaste, kan kapek. Awanan Hay, anyan. Iso ang makiwin na suwasa kong kankwana nanang. I-block ko matlangan dahi siya babae. Awan maggaya man pakairanudan kankwana. Hay, uray siya. I-black kumatan, narigatan. Apayain bakit? Anya ti mapaspasamak ija anak ta. Itay pa'y asimang pa'y ngam saan mo't amatagtagaray. Mas daawak mo't nga rod lakay. Winaw, at nga taparikot na. Diyaka mo. Pampanunutek nga rod no kasaritak nga ta, wano saan pa'y. Imbes anaragsak ko ma, tanagawi din dito lugar tayo. Saan? Takasla na liday, mate. Adda siguro parikot na adi na maibaga kadata lakay. Anya ngay ko matipagparikutan na. Diyaka mo Ang kumustada nga takin ni Bendo anubyo na. Ay wala niya. Diyak nakita ni Bendo ito si mangput ni Janina. Nadakamat na ngamin idi imawag. Asukunan kanu ni Bendo. Ngam awan mo't nakitak a Bendo itay simangput ti anak ta. Mawata kong. At dalakit didida nagkinaawatan adwa. Kasaritam ti anak ta bakit? Amangan no ni Bendo nga agpaisaw ti makagapaw. Ni Bendo nga ay anak ko. Awanin ananang. Kasano nga awanan? Nagapa kayo kaday? Nakiwin na swastilo ko kanyak. Anya? Agpadada iti nana. Agpadada nga scammer. Linukod akla ang nanang. Scammer? Aguray ka. Adda ka diinted mo kadakwada? Adda ananang. Adda pa'y utang day di alalaki kanyak. Nagpuskul kit di tirupa na. Inblock na kit din. Kit di na pa'y nabayadan ti utang na kanyak. Ay una yan ti kasta agasat mo anak ko. Uray ni nanang na. Inblock nakmat. Isu adyak ida makontak. Jak mat kayat ti mapan ijay balayda. Amuda ka di asaan kan nga agsubli ijay abroad. Wan nanang. Nadakamat ko kadakwada. Isumot lagayam Ay kat singirim lata ti utang daken ka Wan nanang.
Talaga asingirat dadya abendo. No saan nga agbayan? Idarum ko. Ay katwan na anak ko. Di ka masayangan iti lalaki akasta. Scammer. Nagalas kat ti kastan nga ugali. Dumteng tulat ta ka di ti parakan ka anak ko. Umayak man, friend. Agtugaw ka, friend. Agyaman nak. Nagmayatan, friend. Nalawa ti ipapaabang mo at transient house. Mayat ti negosyom, taado ti tourist spot dito'y lugar tayo. Adumat turista nga umay. One friend, manipod na gawid isumutan ti source of income ko ita, friend. Uray saan ka nga agabroad, kat okay laang. Taadamat urayam. Agpaisot ako nam, friend. O, sige nga Adapay planom nga agsubli ija abroad. Jack pa'y amo, friend. Panunutak pa'y anaimbag. Di mo kaya ti agnegosyo, ayan. Kaya't kukuma, ngamnokit kita aktibagi, kat kasla alanganan gayam. Kasla saan ko alin niya ti agnegosyo. Sa bagay, saan tayo nga agpapada? Agpaiso jay kunada, asaan nga amin a tao kat business-minded. Sa dino ti papanam. Ija ayan ni Janina, nanang. Naa, anya ti aramidom ijay. Makisarita ken ko ana. Apay, kayat mau ti makisinublan keng kuana. Wan, nanang. Anya, Nalaglagan ngamin ti biyag ko, idi isupay tinubyak, nanang. Hayahay ang buhay ako nada iti Tagalog. sa bagay, pudno tanakunam. Nang runa ita, tadan negosyo na. Dakkel apa kay ranudan dayjay no bilang laang anak kau. Adun a babae ti nakarelasyon ko. Kat sa balilata ni Janina, nanang. Ay wanggayam. Kasanaw no singiran na ti utang mo kung kuana adi mo binayadan. Saan mat siguro, nanang? Nabayagan day jay? Ang mga nunalipatan na mutin. No siyak ti sika, awagam laangan anak kau. Nakablock nga rod iti Facebook kan cellphone number ko, nanang. Di gumatang ka iti baro a SIM card mo. Hello? Asino da ito Siyak na ito, Janina. Bendo? Siyak nga rod. Anya ti masapol mo? Aging gayta. Kat sikat ipit-pitik to'y pusok. Kasta? Hay, bulaan nakman ako na akon, Bendo. Ne, saan Pudno ti ibagbagakan ka. Pasensyahan, ngamang kita kalangan iti sabali, Bendo. Si kalaang ti ipit-pitik to'y pusok, Janina. Si kalaang tay ayatag. Oray single mom ka. Nakasaganak ang mga klungan ka. Ikalay sa ka, Janina. Promise. Amok nakasagana kala ang mga klon kanyak, taamom nga dakwartat. Ne, sa anak mo't akas ta klase ti tao Awanan nam na maam kanyak. Nabayagan alinipat ka. Ayun gayam, tibayad ti utang mo Manu atawanan day nga utang mo. Ngam awan mo't kunam nga agbayad ka. Agpada kayo iti inam. Scammer. Apayay. Nakunas man ti rupa manak kaw. Ay, makapasurun da di abendo tatang. Anyat ko nam. Ni Bendo timbawag ken ka? Wan tatang, kaya't nakano ti makisinublan kanya. Ya, kunak man day di Manila. Hay, jak amuno sa dino ti ayan na itatatang. Sa anak nga interesado. Itaman pa'y anapanunot na ti umawag ken ka. Awan siguron ati kwartana. Saan na pa'y binayadan ti utang na ken ka anya? Uray piso, awan pa'y binayadan na tatang. Nagpamanila mga ngamin, idi agsingsingirak ken kuana. Ita, agparik namanen kanya. Ha, puskol rupa talaga. Husto lang tinaramid mo anak kaw. Di mo sayangan ti oras mo kinibendaw. Di ka man ngaminin agbalin nga uto-utaw. Agbalin kumamatan nga adal kin kadagiti dua lalaki ang naglabasam. Heh! Agpada da iti inana analaing laeng agsaom.
Jinina dayjay. Aywan. Isungag pa nanang. Anyat ararami din na dito yung mall. Tinasayat. Asit ganta nanang. Makisarita ka kang kuana. Uy na. Umisam kay kan kuana Kasano nga saan nga umisim kanya. Aramidin nyo latan ti imbagak. Atay tan. Asidigan. Ay, Janina. Ha? Kumusta kan? Nasaya at latamat. Amangan ko no kayat mo timangan. No kayat mo, mang restaurant tayo pa'y. Wen nga raw. Ado pa nga nandito yung mall na kaong. Saanan? Awan oras ko para iti kakastabanan. Imayak, tadalaga tangak. Sa anak nga imay, tapno mang restaurant. Sige, panawan kayon. Nagsuplada mo tinday dyan nga iksmaw. Kunamlan asin o kapipintasan mo. Ha? Masurunak. Talaga nga awanan namnamaakan ko nanang. Goodbye, Bendo at talagan. Jakon sininger pa iti utang ni Bendo taamok adi na matlaang kabaalan abayadan. Iti may kadwa agundaway na paayak manen ken ayat. Panagriknak ket pinagbalindak nga uto-uto dagiti tao nga impateg ko iti kastaunay. Nupay kasta, patsek nga ada sa bali ken napimpintas a plano ti Dios para kanyak. Ita awan pay laeng asawak nga makunak anaragsakak iti biyag ko. Ngamin nasaya at ti biyag mi nga agina. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Jinina. Ken ka pagayam, Jinina. Husto laang met ti inaramid mo. Saan ka nagpaadipen iti tao asaan met amay kariken ka. Saan abasol ti agayat iti napudno, ngem saan met anasayaat nga ituloy ti panagibtor iti tao a kwarta ken pagimbagan na laeng ti pampanunutan na. Alakastan pagayam, Jinina, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangan.